Katainga yawa de minisimin dia vanua. Yana gugurin gandan ko sana ko imkia ko de meto ngongora reki namderio. Pasta va kiro yon. Amawan memeten nani non de ngapong ayo. Ngayaren kanaro na pa. Yei memeten nanum kito am katikiro ya ko tangire ni kanikana ko non de ngapong ayo. Terang kan ne tau. Ya gugurin busmay ko yon na unam pandare pon. Ya kuringan busmay ko yon na unam pandare po na isuwa wawa kya wawa to wana ageten wa kya ke komenti yon the live ngia kurang nusma kan ka kaitara yon ngongora menam tapo ane ko ngongora me yai. Swing and cherry stop and let me ride. Why don't you swing? Swing and cherry stop and let me ride. Swing and cherry stop and let me ride. Rock me Lord, come and easy. I got home on the other side. Why don't you swing? Swing and cherry stop and let me ride. Swing and cherry stop and let me ride. Rock me Lord, come and easy. I got home on the other side. Why don't you swing? Swing, 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 out in the middle of the field. He saw an angel working on the chariot wheels. He wasn't so particular about working on the wheel. He just wanted to see how the chariot feels. Why don't you swing? swing down, cherry stop and let me ride. Swing down, cherry stop and let me ride. Rock me Lord, come and easy. I got home on the other side. Why don't you swing? Swing, swing, Ezekiel looked out as he got on board. He saw the chariot bumping on down the road. He wasn't so particular about a bumping on the road. He just wanted to lay down his heavy load. and cherry stop and Got to get on board. swing and cherry stop and let me ride. Rock me Lord, come and easy. I got home on the other side. Swing down, cherry stop and let me ride. Swing down, cherry stop and let me ride. Rock me Lord, come and easy. Well, I got home on the other
men kuna mande de songora meri hain de bikeis me bigeni beu ya wosiran kanne kar koira narata hinkai te bui me dowana de ministi min te avavanua uringa esponde me dona ben wakina ko nanon te awani me de nano ngayaran kana ko dagu pa yei me de nano ke do yem katigero ya ko tangiri ni kana ko nanon te ingabong ei avayon kanam dai ko sidar bonna ben ko de nan bandare bonne su wo wakia wo dowana ageten wakia ke comments on the live ngia ko de metua nongongora on memeta ko menam tapo ane ko ngongora meyei meyung kan de memeten no ari kos ari kine pai ka ko narawan memeten no kai boninga ya mo manro ko inanon beo inanon de nga ponga yo o to ko de han de memeten no ayo o kono meuri mo de memeten no nara we Yesu Kristo ta yoga me ya bubusi me kona katanga kuna ware korapa te uya ari yare itai me po nanata bono makuri o nasira are mostira wa inu kuna irariki ya sipuna papa nara ne bone poni ka kaitau nangana kira tangai na yo o naka meuri kon ko Yesu tiangiro me namta pano ko ngora me yai kona meuri ayon kane me meten nanom are kwarineia are eri kine pai te bana ne bone poni ka kaitau na kon Teswa de metuan na natangira wana kakawakin na koimi kay kamamanga o anape o tantangay na yo sangoraki na kon amemeten nano. Hora dangai de bimono wa de minisi min te avavanua uringa ya mawan memeten nano ena tokin kanin te avarwaiwa ngayaren kana ye memeten nanom a kukuriko mina ena wa kipeam me yona bangane de memeten nano re tangira kina kona ibukin te inga bongayo a de memeten nano ayo yero ko merun to ware di base na kara a ta de kan de memeten nano ayo
Ta yoga me akona katanga me meten nano ware te menga poni me meten te nano. Pakautani metau na utaini makuri kuraraba. Di beis menam tapano ko ngora me yai awayong kane me meten nanom are poni me meten nanom. Everybody dreams of going home, it seems. Lately I am no exception to the rule. Oh, but a home is so much more than the windows, walls, and doors. It's a warm embrace where a smiling face is waiting you. Home, where there is no night. Home, where the sun is the light. The place I've been dreaming of so long. Loved ones stand to welcome me, but his sweet face will be the first I'll see. When my journey's over, I am going home. Home, where there is no night, where the sun is the light, the place I've been dreaming of so long. Loved ones stand to welcome me, but his sweet face will be the first I'll see. When my journey's over, I am going home. When my journey's over, I am going home. Nana tai parango te wea, e tau tai kai e kubitani ka bene, e tau tai kai ana pe itera era, me te nano na ki a tai pai. Nana tai parango te wea, e tau tai kai e kubitani ka bene. E tau tai kai ana pe itera era, me te nano na ki a tai pai. Para te wea, ko puna ki a tai pai, na
Nateka mote suangai Kanakoya Anakoyai tera era Panakitana Aikubita Ekairia mote mete onimeki Payoni mekina makante asu Ekawa kinia meiroia kairibe Panakitana Aikubita Ekairia mote mete onimeki Payoni mekina makante asu Ekawa kinia meiroia kairibe Panakitana Aikubita Parote wea Oh Kopunaki at the paina Nateka mote suangai Kanakoya Anakoyai tera era Panakitana Aikubita Parote wea We Kopunaki at the paina Nateka mote suangai Kanakoya Anakoyai tera era Panakitana Aikubita Parote wea Awesa Kopunaki at the paina Nateka mote suangai Kanakoya Anakoyai tera era Panakitana Aikubita I went down to PAU to have a little fun, to hang around, see the place lay out in the sun. As I walked along one evening down from Kepner's Hill, I passed a brand new chapel and I heard a pretty sound. Curiosity carried me in to stay a while, and I heard things I hadn't heard since I was a child. They sang about God's saving grace right there in that little place. I found Jesus up in PAU. I know that I'll never shall forget all the pretty things I found in PAU, and yet the most beautiful and precious ever told was salvation that I found in PAU. I may never see that little PAU again, but I'll always think of it as where my life began. Every day I'll live it up just knowing that I'm saved. I don't have to worry about life beyond the grave, 'cause I'm depending on God's power to keep me safe through every hour. Eternity is beautiful to me. I have a better life, I know. I'll tell it everywhere I go. I found Jesus up in PAU.
precious ever told was salvation that I found in PAU. I never shall forget all the pretty things I found in PAU, and yet the most beautiful and precious ever told was salvation that I found in PAU. Oh, me kind and Jesus love PAU. I found Lord Jesus down in old PAU. Hawana kuna deriri PAU to wana na riri ne betero ni guys pong yon tebe papa nukinia. O takanta ni ngarang na papa ki pang kanang kwe te menna. E kwasa nustina kwa ni kara ke pepa men deriri yu. Kai kuango kuna nam riri yu o kuna puni pen ururing di kakiki. O na mekina na bete kukurei. Ina nunte ingabong ayo. Te songora. Yori pa kwasa nongora kuna deriri PAU. Kuna mengongora ang kande pan kuna deriri. Kaume. Idera roi dia vanu aspande metona pen wakina ko ina dia wani Mamaten nano ngayari emang ko asne pen ngane de Mamaten nano ina no beo no de ngapo ngayo asna kan ngani ngapa antai ki o ni pori na kona meuri no de ngapo ngayo kona meuri o ta kona katikiro ni pori no de ngapo ngayo panau ni katikiro ya rakara ai ka siwin o sitera kai yao sin karo ya pe kun de ngapo ngayo mete merurung meyo na yata bo tarawayeta te bubusin ngane de sakana ko bana pakonang katanga te kunari ro Yesu pakaungaya kakura-kurakia inonte ngabong ayo kurangin rarapa titi keruran toror menamta pano kongongora meyo nakameuri ko mameni banan Hope Radio FM 89 kona meuri ayong kani Mamaten nanom are kwarine ya beanatang na ko yamkara ay kasiwi no siterang kayaw sin karawata beya inanon may torotoron de ngapong ayo meyon tarawa igeta.
Katoa tayo ikatay poni rupa na poni kona. Katoa tayo ikatay na ti may tabi ni baka. Oni kawaru waki nano na metimerua. Oh yes. Ni me waki nane roi e akitime. Roro ni kapene akirariti. Timo anta ira roa mi ro menkaieka. Oh yes. Kakantaninga nuke uke timeru rumme te korakai. Meyarun ki kakapaye wamena kuyora ni dene. Ina nonta meninisi kina kuye ki mere yai. Ingengi akietaya itondoria. Oh Yesu. Meira di bene si kaina no atekameiwaki. Naroni kaparan narapurin sinena iyonte kai. Yaki kororai ni meo mea kupesinda paswa. Pero Yesu. Oh Yesu. Kakantaninga nuke uke timeru rumme te korakai. Meyaron ti kakapaya wamena kuyara ni bene. Ina nontai meminisi kina kuye ki mere yai. Ingengi akietaya kitondoria. Oh Yesu. Yoni meunga memaruwa. Oh Yesu. Ikangangan tumeyuwei. Oh Yesu. Nururake meyikakinako. Oh Yesu. Kutina toa irarikira. Pondong kointainako. Kapoy kainelea. Kakantaninga nuke uke timeru rumme te korakai. Meyaron ti kakapaye wamena kuyora ni bene. Ina nontai meninisi kina kuye ikineriai. Ingengi akietaya kitondoria. Oh Yesu. Oh Yesu. Oh Yesu. Oh Yesu. Aya kia kora kunara ndi ngapunga yoki. Draw Yesu. Akia patoko peni busi nanun namka inanun takawa inanun ndi ngapung ayo. Yesu na beikane. Kitoko peni nimene inanun nimerawa. Draw Yesu na peni ikane. Satang mwera basta nang darwana kumbanga ya pemina yeta. Nanga ya raw. Yaki pedi metua nimene darikira. Deta po aresimina yai. Meni kuna mande de sangura ya wosirang kane ni karakoira narata inkai ya ipon si. Wapui mea wariki de minis meangkai. Aya mga po number waiwa. When there's no place to go, you think no one knows what you're going through.
my spirit is bound. I can't rise above all my feet. When pain won't release me, there is no peace within me. I'm feeling like life is unfair. When my night sleep was lost and I'm turned and I'm toast, I can go to the Master in prayer. I can go to the Master. He always listens. He welcomes my plea because he cares about me. He won't overlook my petition. He's standing above and he's watching in love. He's waiting my burdens to bear. He's got time for you and a place for me too. I can go to the Master in prayer. I can go to the Master. He always listens. He welcomes my plea because he cares about me. He won't overlook my petition. He's standing above and he's watching in love. He's waiting my burdens to bear. He's got time for you and a place for me too. I can go to the Master in prayer. Even life's a dead end, I can still recommend you can go to the Master in prayer. Howara tangai wa buirik de minis mankai mga po tsia warwaiwa. Kanaro na bayena mekena nangin chora kirom. O to to wara tavi tan na mane pa chani ne. Ponto wana na ba pa inora ki. Ngayaran kana ko to pa. Yei kunam ge memeten na no me ko tangira ni kan ngoraya kinna inanon namtai ni veni veni ngongrai ri kin namrerio. Ayun kan namtai kwasiana na pam tare pon no nori atenam pantare pon. Ei suwa wo wakya. Wo to wana aketen wakya. Ki ko komensi na pe yon the life ngia ko de meto ni memeta ko ni ka kai tarai mennam tapo ane ko ngongora me yei me yo na ban kan de memeten nano o ta ko de kan de memeten nan wa yo me yon tara wa ye tai ki ko na me ori de memeten nan no te nga po nga yo ya pon nga panaw ni ka te ro ai ani ta khawe me ni ranga ina non te nga po na pe kaya ta pin wa ki na ya pe te bubusi ba pia paina de merurong ina ni karawa kin sa pangaya ina nun te nga po ngayo na bubusi kan ne ba kung nakatanga te ko na ririkira ki may Yesu may rin yakain te punais may pondiki payaw nga neri na yapawa ina nun te nga po ngayo kurang rara pa te kiro ay te sakano ko pa na pori na menam ta pa no kung ngora may yon taraway tay kan ne na ka meuri ko mo ina nun te nga po ngayo kuna meuri ayong kan memeten nanom ari kine pai karabe beni panam ni ka meuri ni katikiroi na kon neite khawe meniranga kaya ta ben waki na spangaya inanon te nga po ngayo ta kan tani ngarang na papa ki bay kaya no katikiroi ya ana poni pendin nangiya onsa na peta be ya wakin na menne ya tapo ane de metua ni memeta ko meye yon ngongora meye dikira ke me Yesu Hey
to your side. Kubundi metona pe ngongora yoni pan Hope Radio FM 89 te tainkai ai pun sir wai wari de minis mankai ay mga po tsia war waiwa ayona pan kande de memeden nano de memeden nano ayero de memeden nano ayo yero meron pius taburuya dok de kan de memeden nano ayo kono meron da meron de ngabong ayo au bubusi me gai te kuna re pun singaya ayana kiro ya kan de chai gas me bairik pa kan horawana winga pong ayo on nakamewa ina pe nongongora yai men nauta po nongongora korapa tikiroi meikane nakamewa ina kon ke pius men namta pa nongongora me yai ayong kane memeten nano maro kotangira ni kan nongora yakin na men namta po ani kongongora me yai punsinga ya mero ya kan deroron digira ke me pairiki ayan ang kinakin naraya de jaigas. Are you way
Hai puneski, ponsinga ya kingi ni pai ni kapia ni meu rayo. Tera wawa ta kito tera sky tara ina no ni meu rei, draw. Ponsinga ya sena konan de ita ki mangaya. O singa ya na pe na konan nangani ra te tokani ka inta ina ina no ni meu ra ina no te pong to wana me to wana. Men kuna mande te songora e wasi rangkanya ni karakoira narata inka ya ponsi. Te nungari ki te minis mangkai ay mga po tse awarwaiwa. Ya ina pangkande te memeten nan wale mga spokos. O ata ko te akan te memeten nan wayo meron to ware di base na kara. Ta yo hope radio me kwa mga katanga kuna ware kangai kana itara yan wani mea ni kapene. Di base me nam tapa no kongora me yo na kameuri ko mo ina nunte ingabong ayo me yon koropu tarawa ko na meuri. Narimang kanya ni karau te ako ni kaparapuran kahit ite me to ni kakaya kuna man metaran ya kangaya kire ke ina no ni peo. Me kwa kira rome pa Yerini ang kanya kuna ya kain dororo ni kira ke may beso kaya nang kinaki na raya te base na siupo siya pangayari na tangin ako yung inanon may torotoron te nga po ngayon menam tapo ane kungongorame yay. Ni ante pana
warangia ko te meto na ngongorai rari kinam radio na nante ingabong te tainka yai wowa te minis imin te awarwaiwa o yeron ne kanga yaki toki na nonu waki mankami yon te awan Mamaten nano me abon neste te yakaki ere yai toki ni paini kapene ngayaren te ingabong ayo sa mga roko na ben toki na kanuan na mawan Mamaten nano ngayari yapon tape kapanao ni karapako ibukin nam tayo Mamaten nano are sasa nepo ai Atuara inanon mai toro-toron te ingabong ayo ang kwena to yaki pe ande kam tai ni kana kwa Mamaten nano kwa kira rome ki samangka spong kanen tiava de bi me wowa me akunam ari e Mamaten yai nanom. Was sitting by the roadside begging, his hands were extended in need. He had little hope of escaping his life. A blind beggar was all he would be. He heard a commotion, people had gathered. Someone said Jesus was nigh. He cried, "Son of David, have mercy on me." And by his faith was given his sight. Make way.